Šetnja kišnom šumom. Hajde da zajedno posjetimo kišnu šumu. Zatvorite oči. Uzmite svoju zamišljenu kameru i popnite se na magičan leteći tepih. Poleteli ste. Preleteli ste svoj grad, preleteli ste mnoge zemlje i stižete u kišne šume. Veoma, veoma daleko. Držite se čvrsto dok slećete između gustih grana visokog drveća. Sada se nalazite na mekanoj zemlji. Držite oči zatvorene i pustite vaša čula da istražuju okolinu. Da li osjećate jak miris tropskog cveća i vlažne zemlje? Da li osjećate lepljiv, topao vazduh? Poslušajte zujanje insekata, šum malih ptica, njihovo nežno lepršanje krilima dok proleću blizu vas. Mek zvuk životinja dopire iz krošnji visokog drveća. Zmija se lenjo proteže i hladi u šupljini stabla. Da li je to majmun iznad vas? Neka vaša mašta dočara šta vidite. Fotografišite najzanimljivije slike o kojima ćemo kasnije pričati. Možda neki raznobojni cvijet ili tropsku pticu, veliku bubu ili lenju zmiju. Možda vam se najviše dopada dugovrati majmun koji se ljulja na grani. Jedno je sigurno, ovo nije pogled sa prozora vašeg vrtića. Sada otvorite oči. Uzmite bojice i nacrtajte slike koje ste vidjeli iznutra. Dodajte boje i detalje koje će učiniti da slika bude živa.